ariya kuru akomeza ibyo guterana amagambo n'abantu bagiye batandukanye bakomeza kumubwira yuko rero ngo yisimbukuruje ngo yagerageje kwisimbukuruza igihe ngo yashakaga kugura imodoka y'akataraboneka cyangwa se imodoka y'akatangaza ya Benz igura asaga miliyoni 200 cyangwa se ibihumbi 200 by'amadolari aho ngaho ushobora gusanga biri kugera muri miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariya kuru rero abantu benshi bagiye bamwibasira bavuga bati rero uyu mukobwa yagiye rwose ngo yimanika inshuro nyinshi ngo ahangaha ho ararengereye kugeza ubwo agura imodoka y'akataraboneka y'agatangaza rwose, imwe mu modoka nziza cyane. Ariko rero icyo abantu bari gukomeza kugenda bagarukaho nuko ngo iyi modoka nubwo igeze mu Rwanda ikaba igiye kujya ikoresha inzira zo mu Rwanda ariko ngo ifite plaque y'Inkongomani. Ariya kuru rero yabiyamye cyane abakurira agahuku kunyo neza ababwira yuko rero ngo nubwo ari mu Rwanda kandi ashimira u Rwanda rwose ngo yarangije kuba umukongomani, ngo uyu nguyu akaba avuka mu gihugu kiwe cya Kongo. Ariko kubera impamvu z'amateka, impamvu z'umutekano muke, yagarutse no ku basore ba M23 avuga yuko rwose ngo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo urubyiruko rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwagiye rutatanira hirya no hino, haba mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania na Uganda n'ahandi henshi hagiye hatandukanye ngo basubire mu gihugu cyabo. Ariya kuru rero aba mu Rwanda azi Ikinyarwanda, ariko reka tukubwire yuko atari umunyarwanda ahubwo ni umukongomani, n'umwe mu bakongomani bari mu Rwanda bitewe n'impamvu z'amateka, bitewe n'impamvu z'imvururu ndetse n'umutekano mukeya ugaragara hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yabivugaga rero ibi byose agaruka ku magambo ya DC Clement, ngo ni umunyamakuru ukomeye cyane hano mu Rwanda, dore yuko rero ari umwe mu bantu nyine bafite kinini bavuze muri showbiz nyarwanda. Umuherwe rero, umuherwekazi Ariya kuru rero yagize gutya aramusubiza cyane. Ni umukinnyi wa filime nyarwanda. Ariya kuru rero yasabye umunyamakuru DC Clement ko rero mu byo akina nabyo ngo atagakombye gukina n'igihugu kiba cyarabyaye umuntu agerageza kuba yamwihaniza cyane. Rero uyu nguyu yagerageza kumubwiraga yuko plaque y'imodoka yiwe Barabasi Benz yari imodoka nziza cyane, ariko ngo kuba yambaye plaque y'Inkongomani rwose ngo si akantu keza habe na gakeya. Ejo rero nibwo hagiye hanze amashusho y'imodoka nshya ya Ariya kuru yo mu bwoko bwa Mercedes Benz Barabasi G. Nyuma yuko rero igiye hanze, DC Clement yashyize hanze ubutumwa ku rukuta rwe rwa Instagram asa n'ugaruka kuri iyi modoka. Yagize ati rero aho kurata imodoka y'Inkongomani nitwa umukire w'inyarugenge, umwana w'igitwe, nagumana kuri kareteri pirare yambaye inyarwanda, ngo nibyo byaba ari byiza. Nubwo butumwa rero butoya DC Clement yanyujije ku rukuta rwiwe rwa Instagram, ariho rero byaje kudafatwa neza n'uyu muherwekazi. Uwo nguwo na undi ni Ariya kuru. Rero Ariya kuru akaba yifashishije nawe ubwo butumwa asubiza DC Clement. Yahisemo rero kumusubiza agaragaza ko rero u Rwanda ari igihugu cyiza cyamureze kandi rwose yubaha, kuba atarakuriye muri Kongo atari amahitamo ye, ahubwo ari ukuvutswa uburenganzira byagiye bibaho inshuro nyinshi zigiye zitandukanye. Muri ubu butumwa rero burebure yagize ati u Rwanda ni igihugu cyiza kandi twese dukunda, benshi muri twebwe rero twakisanzemo tugikuriramo kubw'uko rero tutagize amahirwe ndetse n'amahitamo yo kuvukira ahantu hiwacu ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yongeraho ati rero abasore n'inkumi bo muri M23 bari gukora
bari gukora uko bishoboka kose kugira ngo nyine barebe uko byagenda, kugira ngo nyine barebe uko umutekano wagaruka no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu rero by'agatangaza kandi by'akataraboneka bikomeje kugenda bizamura amakimbirane ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nyine byabujije amahirwe abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abangaba bakuriye mu Rwanda, hari n'abakuriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko nabundi batabayeho neza habe na gakeya, n'abandi bakuriye muri Uganda. Ni ibintu rero bikomeye cyane, amagambo rero ari kugenda aterateranywa hagati y'ibi byamamare ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Nibyo rero biri kugenda bivugwa nk'uko twari twabikubwiye. Rero iyi modoka irahenze cyane, miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda, ntabwo ari amafaranga yatungwa na buri muntu wese kuyigura rwose akajya ayigendamo ari uwumwe agiye yitwaye agiye ahantu runaka. Uri kumva ko ni ikintu gikomeye cyane. Naho iyi yo yari Wasam TV Show, icyo tugusaba gusa ni cya kintu no gukora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Wasam TV Show, ugire ibihe byiza.